Like tang kun au being tum psychorally the talk with Sorintan Howry we kathar episode le welcome salu shit dalei ajay tum na interesting sala khai kala kanala khai episode kha chan phaya kha yangrung shit khawai sa se itum na thei ja apoma khawi ha ka sang rei ka sang hi ka da thei khui pai rak la chi tran mtala khai khani ari hon rei sang thodi cha khigla ka shongfa kala electricity da hange itum apom le ari hon nga shan khyang chi tran mtala ga na shongfa we conditions itum na thaiser dalei ajay itum na shongfo wi maram le chan phai sang rung vai sara kala raisang haksang dak lewa alung hili itum na shichin lakhai tu yar chia highway expansion da ung dak le hili infal to ukrul to jesami shangshak to technopal kala tadubi to ukrul da expansion ik chung kha khira laga hiwi alung hili itum tangkhul le haksang lag chung kha khira dalei chimang majila highway expansion khong hili compensation we issue we wangaina itum hili habka khnola road comrade la kachung kha shok tak le thadala theidale ajo itum na highway ungdak le expansion hiwi maram hili chan phaisa laga kathalak ji do khilak dog je itum na mathang mai da thei khui khwai sa se itum na social media lila itum chan phai ka sali lag chung kha thei chang ro kai re shongfu ngalemli itum na shim sak semsanghaida lag chung kha theidale survey sa khai thili shim semsanghaida araji compensate sa khwai gi ju waina government aina or kala agency highway implement sa dakle agency ping aina tasal leng rok takle lag chung khala shok dalei kala compensation mamya ka wa shongfu ma sem paim rak chi thing la lei how kala compensation kami hina chungna da waw gi da itum shongfu quality hi ara compromise how lag ji min la question sai re kala phaisa shok dakle hi individual women mane yari win hi public money ne chenak illegally compensation quick hai chi tran yarui shongfu hi sajad lei chi yarui na la opinion share sa da khlela le re chena ajai thumna thukmai da thei quick faisa se highway expansion khong hili india we loan ain na ka tha da hangai da le ithumli khimamai compensate sa pai kala ka chi ka thana highway expansion ung da khle hili illegal building setup ka sa hi ayin na ka da thumni punishment mi pai yaru na khima mai sa pai kala shongfum thalain ung khwai hi itum ka da sa pai ji hi chan phai sang rok vai sa se jan ari chan phai ka sa hi li thamai dei thum na theising khui khwai itum na show hi li welcome sa khui se kuir tungrei ngakang hi ringui wen ne advocate ne high court of manipur li practice ada khle ne itum tangkhul khni thon jaili manga wala ga na chatta khle advocate a kne then ojalik chung khaning share show hili rajang khami wang kala ajin second episode ne jaina ringphai ning shin wa tam sak chung khalei salala kalam talai na tangkhun naw ping wang da infal wen ukruli ka mi da klina episode hi wang da jaina amailik chung khaning share ini chan phai hi moron mon chatwa faisa se ina agri hauk phokle hang khai tha da itum highway expansion khong hili mai tum haksang roi sang khawai ne ka hili yarui na ingshan kharat fran hili advantage kui laga mi chung khanala building samsung laga athumna samphang ran ni chung mai khada samphang ngai gi ji la share sa da lai kai kana ai thum ngalei li khong da ithum khuiran che khui phung ra gi ji le ra ka re hiwi maram sa da hin maram sa da delay sa kai chung khale ra shong fu hi ka shong sem ung ra ka shong sem ra compensate mi kha ji la chung khale ra je na india we lo na indian lo na india we ai na ka da hangai lak ta le do compensation we maram li ji no we na thuk mai khada thengai le we na ka share sa mi lo remember the ni zila ka re ile aju invite sak mi wang national highway we here ajon dang in la ikla tel la kila youtube pe aka sem gul la in upload sai ikla de ko now thada imphal li ukrul li thada advocate ping de mo asam bang ping okay khuli ngale awing le ba siman kai sa ju gi je ka thada ari hon ni lo na ka thali gi ji ti na ma hangra sai ji la ke te me ka ajon dang in share sai dar hili in iwi man ta la in hangai ba tangku ngale le aju hi ta aruin hangai ta abam matili ungjang de le national highway hi thot kasang khawili ta kong ne ta kula khamai thot jire jena kula khamai thot hili aju ta kula mai ke me jire ithu mi song nang ji ka ji ba ngale affected land owners being hiva benefits am ngi sao jena affected land owners being hin na ara thak aru hi da national highway ka ta thili
อีวีไรจิคิมเลยโตก็ละอินคิมไม่สมังไปเรอก็ละอินคิมมาซาไปมาก็จะโลดิเลยสิเรอีอีทุมเองเลยว่าเลยเวโลมันเลยทุละมาแลนโลฮีมันเลยทุกิดอะไรอีทุมเวลีว่าอะไรnational highway act นะก็วันสักกี่จิละยี่อีทุมอีทุมเองเลยว่า customary practice นะอีทุม customer นะสารมันจีบไปละ national highway acquire สารจะก็ว่า under national highway act ที่ special act เลยact วิ่งใจเลยจัง special สารก็special act ตัว legislation เดจังโอเคจะน่า national highway act ที่1956เลยนักศึกษา act กันเลยฮินนักท่าแต่ฮังเราจะก็ว่า national highway ที่เลย acquire สารก็จะจารันอินาจนตั้งหลักเตี้ยไม่ฮังไงเลยตราก็ repeat มาซ้ำเลยก็จะแบบว่าคืออินาจนตั้งจิลิมั่วก็ไปปิงจิละอะไรมันสังเมียวกันจีเนี่ย national highway act ที่land ที่ acquire สารก็จะทำจารัน competent authority จีน่ะจะก็จะ DC ลีกังเนี่ย โอเค DC จีน่ะอะไรฮิลิที่มารังแล้วก็ center น่ะอะไรเงี้ยเลยฮิตแต่กัน acquire ก็สั้นนะวะ national highway ลีบจัง state way นั่นก็ซ้ำนี่มั้ยจีเท่าก็อะไรพิศาละచాలాกินมีจิละก็เลยเส้นเดียวเลยพิศาขวัญเลยไม่เลยเนี่ยกิละหังเสียจังจ้ะเจนน่ะพิศาละచాలాกินน่ะเต็มริมยาวกี่ก็ละเศร้าเจ้าก็ได้อะไรทุ่มละถ้ากันน่ะขี้เท่งยี่ปุ่งนั่นน่ะไม่เท่กันน่ะเลยสิบ้านเอากี่จิละแล้วจิกท่าแล้วก็ได้อะไรเอ็กจิลิขี้หังลักเลยจิเจเอ็กเซกันน่ะเท่กี่จิตากาซาจิละอะไรมาแต่ละกันน่ะ national highway act วิ section 3A ลีDC น่ะngalemli hi technobar to sangsakwe area example ne jang hi area hi acquire sar the notification sok ji notification ga sok ji just intention no wa okay ithum na hi acquire sangai da khang ne je acquire sau re ga jim kila sai re ga ji tuim nim no wa je je na ara ngalei siman da kle khuli bam da kle bing jin na ong ngra bing jin na khi theng gi la je ka thaka section 3A the notification ga sok ji date ke kli sokขี้กระจังเลยสอกขี้จิงกุมเลยสอกเลยจะเที่พุ่งกี่จนกว่าอะไรที่สิ่งมีไม่ที่ถูกเลยออฟฟิศเลเวลก็ดีซีออฟฟิศเลเวลรีเมทวีเดอ affected village จีเวคูบิงจินนะคิดละก็ต้องกันน้ำยองไปถูกกี่เด้ออีเว advice ว่า committee form ซะหรอคือเว committee จัง committee บิงจินนะอะไรcommittee เวงใจเลยถ้าจะไม่สิกดีอัฐมจินนะคือกระเทยบิงจินนะยองจัดด้วยละ document คุยกันงี้บิงชักงี้บิงจีจัง even advocate บิงดีละอาจารย์น่ะเทคมาช่วยอาจารย์น่ะภาพสิทธิ์กษัง advocate บิงดีละบางส่วนไปดีละเจ้จะอะไรมีก็ต้องกันน้ำมันจะสารมีอะไรกันนี่นะ on behalf น่ะจะก็จึงกับแฝงไม่ดีละเจ้ดังนั้นอัฐมนะแต่ section 3A เลย publish ก็ใช้แค่เดิมดิสักเลิกจีมันเทมซาไปมันว่าอะไรที่ section 3A เลยว่า just intention เนี่ยอีสิ่งน่ะจีอะไรอังเลยจีคุยเรื่องจีจังก็ละ section 3D เลย publish ใช่ก็ว่าจีทางวันเว้นนะงั้นเลยมาบูบาจีมันนิ่งลุยจีละโอเคsection 3D ดี government นะ section 3A เลยคิดละ publish ทางวันเว้นนะอาทุมนะดี survey สักกันเด้อ survey สักอะไรล่ะก็จออะไรสิ่งนั้นคุยเรื่องเด้อ section sorry section 3D เลย publish ทางวันจีทางวันเว้นนะงั้นเลยจีลำมาบูบาวิ่งงั้นเลยมันนิ่งลุยจีละถ้าก็อะไรลำมาบูบิงจินนะเทกี้จ้ะ section 3D ลีpublish ก็สารจิมิกโซจิขีจิมิกโซลีขีกระจังลีขีกุ้มลีก็เลยจะเทกี้จินวะอะไร section 3D ดิมรารังละก็จิกทำยี่บิงจินนะปนไฟลีจะก็มาเทสาละจัง section 3A ลี notification มีก็จะมาเทสาละชิมเสียมก็ให้เลยสาก็คลาตัวบางปนไฟสาละกันนะจัง with good intention ยังชิมเสียมกันเลยสักก็ entire size ละเฮโอเค compensation จีจังก็compensation ดาราเลย section 3D เลย publish ใครวิธีดีเลยชิมเสียมจัดเลยก็จีว่าปรา illegal ละก็จีตัวเจนอะไร government บิงเฮียมันขมุมนิ่มเลยอาทุม section 3D เลย publish ทั้งวันนี้นะอาทุม Google Mapping คุยกันเด้อก็ไม่เป็นใครแต่ซิมอับบัมจิลิซิมจิเลยใส่ไม่เลยสามเลยจิแมปเลยที่จะใครน่ะทุกมาอะไรมาโคตรเลยว่าจะน่ะทุกมาจิกุชกราสากินเด้อเมื่อจิลิไม่เลยสารก็คือแต่ now the subsequently after publication under 3 section 3D ยังก็แต่ซิมจิเสียมไปก็เลยจิกุชก
lakh 30-40 lakhs invest akai mi ping jari mali tau gila je jan ara athang dan kang da athum mering pha tu ki dar songfu ki sem jiri obstruction mi pagaur kham pagaur songfu ma sem pai mra ki je then ara ya ri da inconvenience mi aur government ping de la development process li ki jung hambar sa do ja ta kai shi tang hun awi ko chung ga ja hi illegal building sem round le arui no we hang da le ji yang ga wa survey ku khau thi le ka sem dai ko chung ga ja hi ta ja ara je athum sem da khle ping don no di te log jine ina evening li ba ja di te ro khiwang na after section 3d li publish ka with li sem da section a we na d we alung jiri sem sa je no issue ya okay government na arui section d ba je ji ba ji publish mo sarang ga sem sang ma ki kham tha je with bona fide intention okay jila ja good faith na I songfung ra le I semai ra convention ku ra gi jim ni no right mathi la semai ga sa aja we purpose aja we residential purpose bang or commercial purpose bang ja la ga ji okay ta ta genuine sai ga ji sa bai ari hon hi samsung da klei la thai fu ji la itun travel ta le ta hi section arena na kang 3d ba ji ba publish sa share khai ne yang okay sa share re I la te ta ma them ne ka ara ajon thang competent authority na ji ari ji aja we problem sa aja we issue sa da aja na ning ra ki ji no right dog advocate ko tong ana tong men ja ja bang de sing bom la khai te claim ning la then aja sin na ning ra ko bang ajon thang tc na publish sa ka sai wo awi jing we ji la ari la ithum mi ma thi ji no okay this in ajon thang publish ka sa jing we ana ka thak la je ka section 3 early ya publish sa thang on we na shim scam ga bing ji ma mi mra da ko sok no ta je lo liver 3d ba liver li sa thang on we na ownership ji government wing sa khai ni jin da 3a here ownership me rong just intention da intention declare san is la okay ta ra chun nang ma sang na ngai ina hapta agin iwing so na ko ne chora sa ta ina yang a hi ngwe re te ina li kang ne ta ngwe re je ka tha you have to approach to the court right ara order sok ta khle ji stay sang sak phung gi no order je order ji stay sa ra ding de khle la ri ba okay ring de le ga order ji ta so kai la ek sa de kle convention comment tang rai pam ka ring de kle order ji ba na mya kai la je silent means yes ki je khang de la order ba so kai de disina as order hi ngui kai ne court le ba le hi ba ngui kai ne ka ta section 3a na calculate sa bok la section 3d na sa gi ne ta court le ba le ka awi order je ba ka ta mi ai ka section 3d we na ha bok gi le je ka ari order so kai la sa ka bo mo la ka issue ignorance of law okay issue dang na ping ji ma sa da klei la ru hi da law ma de la ignorance of gen in the individual ka kini na aja wang myong ja ta lang ra ki pak la khu ji we ka media form sa la ka the thang ka mai tui ma ti te ping ra ki te tam ki ping ji yong ru no okay athum na yong la ka document ki so kai de le ki ji ba hi ru ba thing hang ma tiang ma we isum nim ne la 50-60 lakhs crores we amban ungjang gi ji ne la ke te ka sa the ka mai le crore han ka ra ja ke te ka ngui kai le 5 lakhs sam ka thau ra ja ja ra lo je ma the ka ara hi le ki la technical sa la ka la la ga ithum customary law hi thai da hang ka pa ning la he okay ara national highway act na kyang ni la ji atisu dang gi jinda yes law atisu da ngoi da ka aru na national highway act da hang da le hi aru calculation by amount by compensation sam gi ju example sa da na kai kana crore kai kan ba tiao lai da sang phang la sha da le che na ai shi tang ko wi li mi kai kana kham tu ya ru li kham tu hi ai sa kui ga thei nga je kui ga thei da ru hang rok le kha ai in ba hi na ka da hang ka calculate sak le ji ma le clear example sa da ithum le land law hi ma le tu gi da shi we highway act pai le ka tha ka pi sang le example sa da concrete building kai thara oi tu wooden building kai thara ngalei ji example sa da per square feet and ka tha da urban area commercial area hi ka tha da compensate sa da amount hi tha ku shok do da jar section national highway act le section 3g li jang je okay section 3g ne kyang la je ka determination of amount yang ara ji ka tha da determine sa la je ka no wing le hi kila market
ngalemli hi aman kya saklek ji he itu mi chi athang nang aw lo ma le thu la len lo ma le thu la cha then ka ara athum len do khila value kin estimate sakla jika market value li yang zila then ara market value hi ka tha yang ra ara market value hi yang se jika ara janjam sa da Mr A na Mr B we ngale ro hai ka ngoro ina na we ro hai cha ka wa ara ini set ki bi gi jinda set it isi mu ya lo ma le thu ki de register ma sa ga la je register sa gi no na iwi document mang sa la government ne document nga sang sa ga gi la ta ga je third person na proof le la je na STO na ji ung yang la ka awing le hi 1 crore in a year do le te ta ka ithum na estimate ki sa le 1 crore to ka 1 crore into 3 je ka 3 crore ta ja wa gi nda ara ithum le ji ka registration law him le thu la je ji na mai tu ji ki la problem ma ga ne je okay ara ithum le unsurveillance no unsurvey juga tam bakli ins akamang da no man's land malem ne free and ki ba going le maganing malem ne ins akamang la jang ithu ming le li wa survey ma sa thu ki do ki ba wing le gla wing le da ngapai la ka no wing le je 50 feet sa chu hal survey ba le 30 ta sangai ma the la je ma bu ba agla ta la ma ke the no ye kyan na je itum re proper estimate survey sa ka len lo him le ji la je jenar market value ji itum na je kila ki je na khujok kusik la je ma the ji la batala ka ina jon na la re chora jambur ko tha kang pok pi ka ya town na de le ji la isi ukhru ko ta aru kila kamjong ka ye aru endang the village le ji la okay hi si ki dong na hi town saming sakolo do bo bai jila town on house ra center with kila fund le jinda itu me drainage system ya itu me songfu land improve road way kala thada dustbin here kwai we no whatever ya okay thada town ji maintenance ji bang center we fund kro the clean jila ka itu me town ma sangai ne village sa ra jolo je hi de me thata acha la ke we how we going to a chang kai no then ari la huina kai nim ne kila we can still apply Agari amount determine ga sa ji ka ji cha na ngze khwik thaili le ji sala specific ma le do jangat wa competent authority ji na ithu muri ra la ga chang amount ni ka da sa sikla de kharjan sa ki no ara athum ban na wa ri da mi gai chile yang la ga okay mi gai la in example ka mi gile jaksila kai ka chang in aru chatong we kila tu sambat sa gai we ti tam construction ni jang ji case in high court sing the lake ara ka thagla jiga in 1993 adam de acquire sa te jile how phok nei jila athang in a 3 early publish ka sa ji adam la ho kai nei jil je 1993 ja ga ra ji ka da 35 years 35 years mong jat tak le nei jila 34 35 ya 32 32 ara 32 years ji adam jili jikura ka sa ju le 30,000 mi jila arui la jikura ka sa ju le 30,000 mi jila si taga itu me ngale ya bam dai ka jila da ara itu me mi ping na ba yo itu me ngale ya aman value teo nai re se ta dari mi sanga complain ka sa ga ji he man le jila complain ma sa ga atum na mi je khui phong ra jana itu na complain sa la ka dari mi sang sa se ga ja ara je khila competent khila arbitrator will sa wala ga jang high court li tare ka na 19 chingkum thomra moku langkai aman khila value hi ki thadang rai son rek le ji jang yeah okay sibai ba thada itu me pura chen i wi ka pring li ba thota khali chingkum sang hoi tili kong ne sang hoi tili mong rum national highway wi jang yeah agsi ta te kong hili maximum benefit do ji thik jak jak la ka maximum benefit thi khui pai ka ji ji itu ma ji da sang sang ngai ji no ji okay mi kai khan wa ara yu nglei sa ji
ka iu miran ma mim ne aming iu aming ma jang thu hi thai gi la complaint sa la khalei dalei in a samphang ram samphang ne gi athum hi legal steps mi ka tha da khui pai ai do chen na actually jang khan da complaint tha sang lo gi okay complaint tha sang lo ji if you have any problem objection under such and such section na khila complaint tha sang lo ji da arui ta da arui la still ta da iwi ngale hi khui kai ni kai iu aming ma chang man ne gi ba je arui la hui na kai nim ne okay representation atjan na sit kiseng advocate ba uri pa la ka tha lai na tra saru mag bi pa ba im ne na khi min ni sak le na khi hang ngai le ji je exact hang gi ara ma ji tisili mi kiseng direct ji court le ba jang gi jira ring de je ji mi kiseng ji le pa la na gi be sa court le na hi hang la ga arui khang ni po ji ja hu ji la okay saka arui la mo hui na ran sa pai fe sa pa e alright tha da iwi di tha da law na ji khila ma thing ba im ne ma thing ba alright thaga a thang in tiao mai khala hangai re issue shongfu phaili semsanghaida khle kachunga ja ila mi gan la ba thai re ada ghost town hada leida le building saba pa ha kongwen tha sang ba pa thing jak chi semsang ba pa ada yang la ga ada khangamar la tha da feel sa kai ni mi chung tha opinion share sang rok tak le je na higita construction ping hi illegal nei je ga jiwi mi ping semsang da khle ping hili government key action mo mai khui pai de le do athum le kala athum na ai wi sa jai ga ilia phaisa mi nei je athum claim sa pai lak ta le la athum ai iwi sa chu ka ili makhmim sa pai mra jimning kha sofu mung sang mra ka athum ma chel wa pai jino ari hang da kle after 3D publication okay ka athum na sem gai je government na jcp na sa khai la sa ka pam ko je government la tha da je ka che sang de je mlai sam re la nim la okay aga arui illegally construct side da claiming je sa khai me compensate masala la je athum wi kigla rights mlai lu ji nem ni ma le nei ke je ba ava len ngalei ji wi wang wa jang ngalei ji wang ngalei wi compensate na sambang re structure ba ji wang maning la structure ba ji sambang okay ta ha ga itum hi publication ki jim actually ki jingom le ji yang ga kodong hi aja cha wi jili mothi rong le sala apple long re sala tha ta jang thing long chila san ser ki jinda iwi hoksim si sa chu iwi harsim hi sa chu iwi tha ta jang laga ra jan jam da kai khali wa ji sim hi akhale ka veranda wa ka pat khel ka song ta kai laga aga song room ba khel ka kitchen ta kai lo na khang ba wa tai kai ngalei ji chila acquire sang sa kholo jinda here are he rehabilitation and resettlement actually ungwe are supreme court na kila special act ne kila national highway act ki thai jilla fair compensation act ba hi in land acquisition act ba jang hi ba hi la apply sa pa ji ga la are ka thagla jga rehabilitation and resettlement hi li jang is le ara compensation ba ji wa ara athum khui la ka thate 80 lakhs la 50 lakhs la 40 la cha cha wi sa ju effect sa ju to khui la ko ngore ko khui adam jili on protest under protest ja ki bisangal ka soisa ki no pesa withdraw satran under protest ja tagar iwi kila ara kai ka wi bang wa sim ji khui ti hai jaga pura kathar apa ma gale basem gi samo awi social and cultural environment le ki saji ji simana ol je ya really khongnai na masit mono to ok thik khongrum sa je ngate hangana sima gale basem gi saw la je chen hi ta adverse effect sa ga ping li rehabilitation and resettlement act hi we benefit extend charge la hi na ba ka thagla je ka no wi sim aga ka basem mi ngale la ba mi jang electricity la water supply la song food la jang ara jiwe actually yang ka 21 amenities keminda 25 okay ta da civil infrastructure yang ji ta ara ji ithum me wanga light ithum village le okuthi ping wanga light aga abama khali ka thar khwa gi je saklak te ma authority ping de hang la thum ra sem ma jang kar amenities le da khle 25 amenities to school water angangwati center hi ko tong ko kra ji sem ko gi jim ne jen ara ji lo wa jing le
แต่สักวิไปอาตุมสักจุปิงเจ้าละอับมักเรียว่าจะประมากินเด้อada sim rak makula tumra la sak ju ping jang atum jirim bamba lula okay jenara atum le jigita even to the extent of giving job government job ya atum le the for great job okay anti the sant atum le jam sa da ba pam kai bam jil tukan sak wai ngale ki tha le mi jang แต่ที่ไอ้ยินเทกับโปกิเทพลงเหรอ atum nom bo ka ma mi isla คือสาระสาระอยู่ว่าเนี่ย advocate เป็นลีดเดอร์การซาจะให้ได้ที่ไอ้ยินกับเทพเป็นลีไปโอเคเอาจะรู้นะถ้าง่ายขนาดว่า in case compensation ที่มาท่าแล้วไม่มีทุเรศอ๋อไอ้ทุ่มหิววังไม่มีทุเรศเด้อก็จิกท่าขึ้นนะ or long now นะทิ้งเอาโลที่ไอ้ยินน่ะไม่อะไรอินเดียไอ้ยิน absolutely ไม่มีอะไร actually จังสักkind if you are not satisfied objection raise หรอจังamman je teu nai je kan objection raise lo jin le atam mi de le la no no objection raise ma san da ki right kam lem na atum je le chang wi gi ne oh ji ma ka government na ka sai ta atu our own citizen li ta da je le sang ga ki sa ji ma sa ngai wa ngai na ka la politician ping na ai wi mi ne da da protect sa se ro ro islam ka ta la aga arui reality shock tak le hi yang ka wa illegal constructions being structures being here after the publication of 3G D ne yang sorry GUTili la sai la ga la mi being here compensation je survey sa ga til la sam phang dak le sha da le share sa le information hi tha le GUTili ne ji chung ga la hang rok da le ye ari ping la chung ga sa sai dak le ne ka li ka hi ping hi compensation hi miao si ji ba ha ga hi DC office zang zang da or government officers being ji zang zang da hi we illegal practice illegal haing sarala atum je khuilaga maning kam mi pai ne jomo chi government alum di thada corruption sa kangro ka la khila ping na jang officers ping na corruption ro ka sa ba ji i thu ma thela chi kila concern authority ping yang sang ngai ping yang sang ro ma okay satellite mapping le je da cha thei thei da khin de yang nam le ki da okay le ji ba ja thei kai ne ka ta alum de eran te ta kila kideo tong ko ai sa khang rok thar la okay ka da la cham sa tai thu mi le ji ka le ka la ki ka le chung na mi da i thu mi le so fu we standard chin ne me da ta we ji ba je ji wi song ma le mre criteria ba national highway wi ta da sem re ge standard ji exact set sa ne ja okay ji ma ka song ge je atum aga aru ya ri kai kana ai paisa hi ya ri wi ne atum compensation ni chung na me da shong fu quality compromise sai ba shi ne ji ba is a meet ne ji ba ja compromise sam sam ra we le paisa limit sa kai ma le me okay allocate sa kai ji ka nai ka chung mai shi ji nai ka thau ara center of sa ga ju ji mi re ka ara cham sa da illegally ithum nang ta da generally ithum na ma ju pung ra ja ka la as a citizen ya ithum na ma ju pung ra ja no in a ma ji ro tak le sam ro tak le ithum me tax chang tak len da ka la ji government na sik jin da ka la jen na ithum me song fu ke sem ne is la da ara hi le mi ya kan illegally an tong khwi tra ka yu mi ta chang le sa ta tak le hi as a human being ya mi ko mo sai ta as ji ta ethical ma sam ne okay ta da hi moral kila ta moral le sa chula ke ta itu meaning le ka bring la ja okay aja na we thai ko khwi li ari in ha da ga thai li jos ar mai a thang ini shangshak to technology finch corner to shangshak hila sangme ra da hanga chon thang ishi okay ya ku ro le showcasing na akshi hangi jena ju ji la chang or da hang le i ji shong ga zat li sem phu da le thai de le ka la hi wak pa ta du bi wa hu ji li la ka hi wi ai thum Mount Sinai College Saksa area chu ma pai ron ka chu li la sem le fu ji na ari ri ke da ha ka ari le da kle wi ping hi wa a thang na khang tha da section 3D ba ji ji ba publish wa sa ser khai nem nem la sa ser khai ne okay ta tu le na reconstruct sa da kle ping hui na khai ne okay ta ka issue me di la ri the gi no acha section 3D ra rang ka section A di publish sa ka ta da bonafide sa la na da song fu jen no ma sem la sa ju phung ge jaga le sem ka chin a kha la jang okay a ja wang la now da la use sa ka pai mo ne sem mai sa ka da construct side da claiming le government na da JCB sing da da rak thang kyang sal la thung rights ki khom le ne ya ne nothing honda athum ba na kham ga thum le action kui bai government athum ba le action kui is ne okay da ye are in thum na notification khyang li WTR ga than la kha shok ta le hi ta da ma sami log ji yang ka i thum we
long now ping lak chung khalei dalei kai tha da illegal building construct sa da khlei ping hili no wi thei khuili ithumi hi ka tha da avoid sa pai ro do long now ping ne yang sang ba pong mo lei do atu me kasiman ignorance of law je mate du ga atum na basim atum like di phanga thra het sangain da ja awi on lost le je awi on sa sa kai mew ro samfu ju daw ro ngelei ba wi compensation mi re structures ju me sam mang ra kara practice ai no mang sang phang bai jin ne ara yang tha ga kara practice ja government we ba ja ra na lei na na ina ga theu ra ga atum na kali kha sang phang bai hi apong hi kara practice mai sang phang bai ne tha ga ai na ma mya thu re okay a condition hi saklai lei lei tha ga yang wa ga tha da khu ke tian nau som khai tha da chung ka semsanghaida la tha da lei de lei i thung we transport le inconvenience ku chung kha mi da klei tha da thai ngelei ko tai da atung song we hei tai da chong fu tiao sang me re side li chong fu semai da side mo ming rok pai thu re chong fu kai khali wa da i thung ngamar da sa da klei chung kha le mi kai khana wa athung mo sang phang da yu she da hang da claim ji sa lo bai ka athang khang da illegal nei bai illegal sai da hang da claim ne ma athang na hang ka a chon previous episode le tiao mai ka hang a chila hang da le len lo ji hi I thum apam li mi chung ka wang ka thar tha da thei da le tu yar ba hi ka kan ala gai na thei da le wo len lo le sa si ja ari compensate sam phang da le hi la compensation sam phang da le chu ma khar sam phang ka pa apong le sa lo bai ta I thum apam hi li ari highway hi li base sa la ga da len lo hi I thum li khung si ji ba ka tha pai ro do example sa da ari hi li ka tei lak chung ka le sa le pai ka highway wi pai li base sa la ga len lo importance si nan ka share len lo hi ka thak la je ka I thum me khu dong a yu dong a zat dong a ngalei khlei ji li ain khlei ne zila I thum me pan na ba ngalei ba le la ga ain me le zila ar ngalei le la ga ain ma khlei ji ba na phrai ra la ga aming ma khang wa ga than ne ta okay cái khí hồn này là mà lấy chứ, ở đây tụm in giờ đang có khả năng bên cái là đang có nào cũng chúng đang có đây tụm mình customary law lấy cái, cái tụm mình customary law và lung quỷ sung và lung quỷ chứ thật là xuất vai, thing nào chứ mà khai là cái tụm mình customary law đó lắm nín là, chỉ ngắm thảo thì lung và cái lung quỷ chứ mới lấy sao, thing mới lấy sao riêng ngắm mưa, khưa cái này khưa cái, rải sát là cái sát thật không rồi, tụm mình cái thêm nín này. Nó so cái phải khi là prophet mình đi thấy gì là predict sao vậy mà so có cái gì nữa khi anh nói là cái ngelei và limited sao cái population là mà tại sao ngao thế nào là cái thay cái giảm hiệu chung sao ngao thế nào ý thì là thì sang cái ngelei gì vang cái chung ngay chung mấy đứa rồi thế nào là ngelei gì vậy cái lung cái phurai sao rồi ở đây họ nói cái thứ vậy, tại mình live law hi ara ithum na hi de law sem jaga ithum me khrana ping do no akhar no ta da tangu na chung kan apprehension le jila ithum re ayar wim law ji na si na gi da ja isi ka phung me law hi sem je ka isi ti ne na ini se cha gi jno ithum me ka phung custom me tha le recognize sa pung ro da ja no ithum na ki bi se ra la ga MLA ping le ne kila assembly le pasal lo tu jang, coba agar assembly nak consider sah lagi, mana buat assembly juga lagi jadi pass kesan wajib lo je. Ara alien we law ke itu mesti impose rasa lagi jenim no je. Jadi itu me jam sada itu me kasar me court leng sak se ke jiwi lo je sang lagi jenuh. Itu me proposal je tu ngaji sang serol. Lagi jiwi lo je orang hai ke. Ara ngalai abu hi survey sah je hi na iwi yam ke Mr. So and so we hinda kila awi sim hinda awi ngralui hinda awi hanglui da survey sa se hai kar number le se rau ki jinda computer sa ki jinda je thri ma sang la computer sa ka je in sa kala ma san balim ne zla da zai kar na we ngle we value ja ka tho arwe 5 or 4 thada 3 lakhs mi dak le je 30-40 lakhs pa ki zla ara ngle we lo le au ki da peng bing na la na di loan mi re zla ina ira meng lei ji hidi ka ekar ka hi bang I lon kui ke ta lon wa kui la ka ji tung li in school ka sem ka pai zila piting ka sem ka la ka in school ji income jen no peng lon ji run mi man yang la ka development na ja ta granda ngale wi lo him re rang ka thum ka ta re sang ki government ni thum de sami da ki asami ki da ha I thum le miya kan ng jon da kya kan jon ki da ara ngalei hi we lo he le ka ithum abam ji hospital ka ma sem ga pai ithum abam hili loan ki la ka tha da kyang do hotel kham ta sem ga pai re jang
แต่สุดท้ายก็แป้งปิงนั่นเลยถึงได้พิเศษจีจะมีไปเลยเจ้โอเคจนจำได้ถึงได้คัมพานี MNC ปิงคัมพานีปิงขี้เกปิงเนาะอัปปะมีมันท่านไหนทัวริสจานาเรอีถึงพี่ถ้าได้ทัวริสไม่ว่างอีถึง development คุ้งเกิดเสียชาเสียแต่เรื่องจะใช้จิลละอีถึงเป็นเลยเวลามันเลยทุกข์เด้อมาไปจิลละอีถึงมีว่าลมมันเลยทุกข์เด้อเรามา dispute เลี้ยวเหรอ customary court จิลสารจิลอีถึงน่ะแป้งไม่เนี่ยจิลเลยเด้อcustomary court วิโลน่ะซาเจ็บจิบัลละกัม MNC ปิงเวกถ้าคัมพานีก็ปิงจิลอีถึงมี customary วิโลเลยเด้อจิลละอีถึงมี customary law เลยอ่ะตัวfinally ตัวว่าจังกินเช้าละถึงเลยตัวจังเสียจิบัลละ development นี่อีถึงน่ะมันก็คุยนะว่าอีถึงคลัตเตอร์ enemy นะว่าอันนั้นข้างอ่ะ customary law ไอ้นั่งสุนแล้วก็ Indian law ฮีอีทุ่มอีกจะ model line นั่นแหละ land law เซมไปสิละอีทุ่ม customary law ไม่ใช่มันไฟละมา customary law เจอาจจะเสียมเสียดักเลยอาจจะสิวกี่ละ custom เจ incorporate ซะเสียจริงว่าเต็มใจอีทุ่มนะงั้นเลยจีวิชูเลยว่าอีทุ่ม court เลยแล้วก็อีทุ่ม court จริงเลย special court แล้วก็เลยแล้วก็จ้ะงั้นเลยมั่งเลยซะแล้วก็ just ละอีทุ่มปีกนะซะแล้วก็จีก็เจ incorporate ซะเสียไปสิละจีได้ก็อีทุ่มมีก็มวยถ้ามาจุยโลมาเทียมถ้ามาสั่งโรจิละสั่งมังโรจิละก็อีทุ่มละตั้งอะไรอีทุ่มนั่นงั้นเลยไอ้เจ้าไม่ก็footed area เลยแต่เลยเจถ้าคันเวคิละเมียงนาเวมุสลิมฮินดูบิงอามิงสังเอากี่จริงละมาบุบาจีเวอามิงสังกี่จริงได้จ้าโจเวชิมเรเวคิละเวงกังเวจังถ้าก็อีทุ่มมีทรีกี่ท่านเด้เจงั้นเลยโลเวจะคอมพิวเตอร์ไซส์เลยเจอีซีโลนะพาร์ลิเมนต์คิละ legislative นะ assembly นะภาษาไกเวโลจีเวจริงเดริกักไนซ์เอาเลยเจอารุยาแต่มีอีทุ่มมีเดรอมรามีทุกเจ้าไม่ได้นั่นละ government decision ละ government วิ่งเล่นนี่จริงเด้อเจ้าอาทุ่มไม่ทุ่มมีเล่นโดยไม่สิ่งสังไงสิละเล่นโดยเสียไม่ก็อาทุ่มมึงไปเลยล่ะอาทุ่มนี่เดี๋ยวเคลมมาซาไปเลยตัวอีทุ่มน่ะจะก็ไออีทุ่มเสียมาสิละไออีทุ่มเนี่ย customary law เลยละก็นั่นเอง customary อีทุ่ม customary law เยอะป่ะนั่นเองเอาที่สังกีจี customary law นัวลุงคุยก็สุนทรไกจีดีเด้อจีแต่ซาไปซาลุจี before แต่อีทุ่มเรจิมซารังก็ตั้มดูเตจีอารุยละจีวิตจริงฟรกจีเงลัยก็ใช่ตัวรู้ก็จังฮินอีทุ่ม customary law เนี่ยแต่ฮิลิจะชนเอาเรื่องจะออกที่เรื่องใจก็อารุยอีทุ่มลิแต่มีแต่ตั้งคงลิเรื่องสังไงเลยสิเราเรียนเฟสติวัลมีอันเดเลยเจนอายาร์เวนดูริสปิงองสังไงเดเลยจังแล้วก็จำสัตงลานเอาคลิตุกเมียวโลดูริสงลานเอาคลิโอ้อีทุ่มมีคัสตอมเรียลเลย FIR มาปันโลจำเดลิจ้าinvestigate มาซาโล police น้ำมันตุกี้ไปอันเบอร์อิชินสิงเรคิดว่าน่ารักไงกี่เดอีทุ่มมีดูริสฮะงลานเอาคลิตุกไอ้แล้วก็หกน้าก็เมียแล้วก็เท้าเงยเจ๊กแล้วก็จังเมียก็เลยสัตย์แล้วก็หลักขึ้นนี่เมียแล้วก็เท้าอินยังสิไม่ตุ้ยกิจนั่นนี่ยังสิไม่ตุ้ยบัดหลักอินสัตย์แล้วก็หลักพังอามิโลจิสัตย์เท้ากิจมีตราเลยแต่เคลื่อนแต่มีคิดละcriminal law เว้ยคิดละ concept ได้ไม่ตุ้ยกิจ intention นะคิดละจะก็ criminal ปาจิเลย accused culprit ปาจิอาลิเจลีจิงกุมทรามกูสังก็ยาดูก็ต้องอะไรที่สิละโอ้จีฟังกันนะจิงกุมทรามกูไฟน์ละได้จีเดจ้ะยังก็ต้องอะไรเงจีสิละติเตอร์ซาสิละจะกิสิโอจิมสังไงสิละจ้ะก็อีถึงมีหกหนาวก็มีหกจีว่ามีแล้วก็ทั้งก็จะได้รับสักกี่จริงมีเลยสักกินตะเจนอีถึงมีอาจารย์ละคือเวโลเจนอีถึงมีออกที่ส่วนมาจีบแบบนัวเงจีเลยอายาวิมีในอีถึงมีองค์แล้วก็อะไรกับตัวได้ละFIR มาบ้านก็สักลุจะจำดีจังอาทุ่มก็แต่องค์ก็อีทุ่มมีโลยเงี้ยเจ๊ก็อีทุ่มเงี้ยเลยไอ้นี่เงี้ยเจ๊ให้อีทุ่มมีแมนเซตติ้งเจ๊ก็แต่องค์โลจันโลองค์พาวกี่เจ๊อีทุ่มอับบัมน่ะมาเท่าละแต่เนเจอร์กระพุงนั่นละที่คิดละมาชินนั่นละเท่าเราจังยันยาวที่องค์ข้างไงว่าตราเลยเจ๊ก็อีทุ่มมีจะนาเด็กเลยไอ้จะนาเด็กเลยซิสเต็มฮิบไอ้ในอีทุ่มเลยปลาแต่ยังออกที่เว้นเตีออกที่เขาโลกเจ๊ท่าเจ๊จังอีทุ่มเราตัวในทุ่มเราตัวอันนี้มีองค์ตาใครหนูไอ้เด้อ
itung hi muchuk wa ka wa itung identity hi la mushman kwa we da kharnau ping na teo ka kathring lai hai ra ka khang hang tha da atom na khang che ti shu da itung che khran che lang che si ji wa ha ka sang le phai ka jong khui bai ra li phai ra aru je nang sun da national highway we aru mai de li ngalei li wa athum ba chama pan ti leo pata leo a ka si ke teo ka tha da kila 50 by 50 100 by 100 sa chu kai je athum ba crore phanga thru ma ku ka khai nei zila ara itu mili ba 50,000 50 lakhs 20 lakhs ya ta ji land do ma khlei bang dila ara itu na khangde ra fra thala itu ma land do is semau se gi ning ye mai de ba sin ma sem sang am ne ka itu na la itu na ma sem ra da bam jang ta ta ko tonga marat ka fu ga ji ban na kham chung le je ma thei ji ja jen land law cha hi ba in the interest of our future generation ya koni thot ping we wang yang mi la ga ja hi ba ya itu mi culture custom ji incorporate cha la ga sem bong ra ma ga sem sa ba im ne jim ning ga itu ma re sang ba im ne itu ma stagnant sa thui ga im ning la khunok sinu ngau ga ne yu cha ta khri la ma yu rum ra ise phai re mai dung re ini acha chan phaisa la ga chung ga thei sing khoi re ta la ga na issue highway expansion ung da khlei li ngalei shimanda khlei kala structure building shimanda khlei li compensation che fair salain sam pang pai phai ka tha sam phang ra ka chi ka tha wi complain le kala ka tha sa ra chi chung kan la share sa me re ai thum awareness ku chung mi ka me re ma ta la khai ka len lo ba hi na ai thum ni sakla ka na ra hum thim ni shi bang chung kan ning share re anything related to legal awareness it had atom sak lai sala la ku shong mi la ga ta chan phaisa lu sei chi hang shi ngai de le ye nan la ada mi chung khale atom ji dang chon mi jing de le itum thei sha pau sha le chung khan ri phai ning shi ada itum tang khu nau ping mi chung khak thei le sa re ma ga thei ping legally aware mak sa ping le chon thang chon mi man la ga kala through array itum talk show yu mangai le ta awareness mi wang chung khan ning shi no ma la on ma la them me ro no ma ba me no chi khnau sa ning share da hang lu shi ngai le ya mai kala acha episode yang mi khaya ya ri psycho la ning shi chung kha mi de le acha itum na itum ngalei hi ka tha da lei de lei ke chi assess hang ro mai re len lo ma khlei nei itum li chung ka sa cha da khlei tha da thei de lei in terms of a developmental point of view aina itum na sam phang ran ji tiang mai khar da sam phang de lei len lo ma khlei wi bang len lo lei sa si chi wa itum li chung mai khar da compensate sa pai chi chung ka shan khui de lei itum future generation bang in terms of a developmental point of view aina mu chuk la ga len lo khlei pharak chi la share sa de lei a chum ta la ga nei itum na highway expansion ung da khlei itum hak sang roi sang vai wang ne ka hi li itum ka chi ga tha na matha da ma thei khwa wangai na itum na illegal construction siam laga itum lan mathui sang khwai wang sa thui hawe ge ju ge chung khala khang jek la lew ge da hi legal sa ga ma sa do action ni ga tha khui me pai do cha cha itum chan phai sai re itum tang khu nau bing ayin him thalain thei vai sa se ji hi saklai hangai ye ayin ga thei ji tran itum psycho ra hak sang re sang rum re a ju highway expansion khong limi chung kha fair compensation sam phang da le da chit sang e ka ji ga tha na ma sam phang da ngar da le ka ji ga tha na sang ga phang ji li la lang mai khar da la sa da le ki ji hi la sha la ga mi chung ga na ya variation awak sa da ga ji la ka hang la hang da le variation awak sa da mai thong khang mar out sakhi la ma sa ngi da le ma ne ji mang ma ji la ayin na ma kham ya ji la chung ga sa da le ayin na ma kya out sa ji tran na i pha to li jang bai da le yang chen itum tek chak chak la ga sa khwai sa se ka la hi ba hi wa na thum itum kala itum future generation bang phaning laga reisang hak sang vai wang nei da khui se na yu wang lan ma thui sang vai wang mang mom chu hai se kala atha hang khai da illegal construction hina itum shong fu la garim tha da side mi pai tu re shong fu tyo sang mai re hi wai na itum shimkhur ram nau nang jaing rol khala pa mai re ma itum li lan sim li khawa ru wang nei thal chung khak shok la leisa la pa ye ka tha sala la mi yur ka te bi na yang ra la ka very shi nei ji mi yur hi apam hi wa hi thal mo chi chung khala na very shi mak ning ping kala itum mi yur mak ning ping lak chung khala nga jek ta le ko itum pha mai khwai ji hot na se kala itum mai ka thana ping na la hi ka ta yam thalan yang sang mi khwai la sa se ka chi ka thana fair compensation ma sang ga phang le da le ra among individual mai ngar gi chimot liwa itum mai ka thana ping na la itum long naw le da klei ping la ngar ming rock ngurum se itum individuals ping la advocate ping lawyer ping la sam phang ngar ming sak sem thalaga na ayin thing sak se ka chi ka thana wa advantage khui ka ji le ra jan him thalaga na sa khui pai da le ka la are itum highway expansion le da le khipa na la ka shabai na ma thing mi khwai ji hi la hot na se atha hang khai da hi thai thing a ka wa thing mi ai ka wa ma sa pai mai le ga illegal ne hi government na
action คุยไปเดเลยเจระแต่ถ้าก็อีถุมฮิลมาสักไว้ซาเซก็ลำแต่ละกันน่ะอีถุมหักสังเรสังไฟวาง overall development บางมาจุกเลยก็ซาเซอีวิชิมเสียมก็คุยเลยก็ฮิมมีก็จิกท่าจิลมาสักไว้ละซาเซอีถุมpsycho rowe overall development ไว้นะมาจุกแล้วก็ให้เวมทลายเลยให้ทรานเนยอีเวอปอมีหักสังเรสังเรจีหังข้างไงเนี่ยอีถุมเวกระทั่งเนี่ยพิงนะช็อกตักเลยอัฐหังไงเร example ซะแต่ DCU order เลยดักเลยสิวิดเลยเจอก็ถ้าก็อีถุมตั้งคุณเอาเป็นขี้เศร้าสิอีถุมไอ้นี่มันทลายกันนะ take จักแล้วก็ step by step over คุยเซอีถุมก็จะเจ้าวิวังก็จะนั่งจะคุยเทก็ว่าสาวคุยเทก็ว่าแต่ก็สาวไปเจนมันนิ่งละมีก็เป็น advantage คุยไว้ไปชินเนี่ยจิตาก็สาวจิวไว้นะอันนี้ถุมมุชงริกันนะออกถึงไว้เราหดนาเซกจิขนาดสาวหังข้างไงเนี่ยถุม psycho real นิ่ง share next episode le samang sel shit say